ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. имрӯз дар барнома беҳтар намудани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои мамлакат, идомаи тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе, вусъати тадбирҳои ободонӣ дар шаҳри Истаравшан. баъд аз ин албатта хизматрасонӣ сифати тоза мегӯянд. дар ноҳияи Лағш ҷамъоварии картошка оғоз гардид. мардум бо як дилгармӣ ҳосили худро ҷамъоварӣ намуда ҳосил хеле хуб аст. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба 75 000 расидааст ки аз ин нишон дод 32 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар давраи истиқлолият ба фаъолият оғоз намудааст. дар ин муассисаҳо қариб 90 000 хонанда бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар замони истиқлолият дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат 9 мактаби президентӣ, 75 гимназия ва 71 литсей ба истифода дода шудааст. муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад дар замони соҳибистиқлолӣ аз 13 ба 40 адад расидааст ки дар айни ҳол зиёда аз 220 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. шаҳри ҳамкорамон оид ба дастовардҳои соҳаи маориф. имрӯз соҳаи маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун соҳаи пешбарандаи ҷомеа эътироф карда шуда, барои фарогирифтани наврасону ҷавонон бо донишҳои муосири ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ тамоми шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ фароҳам оварда шудааст. рушди ин соҳа аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат дониста шуда, дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи татбиқи лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ беҳтар гардиданд. як қатор гимназияу литсей ва мактабҳои байналмилалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, махсусан дар самти омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияи нав ба пешравиҳо ноил шуданд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат 9 мактаби президентӣ бо фарогирии қариб 8 000 нафар хонанда, 75 гимназия бо фарогирии зиёда аз 53 000 хонанда ва 71 литсей бо фарогирии 36 000 хонанда ба истифода дода шудааст. шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба 75 000 расидааст ки аз ин нишондод 32 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар давраи истиқлолият ба фаъолият оғоз намудааст. дар ин муассисаҳо қариб 90 000 хонанда бо таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад дар замони соҳибистиқлолӣ аз 13 ба 40 адад расидааст ки дар айни ҳол зиёда аз 227 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тайёр намудани кадрҳои соҳибтахассус ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат назаррас арзёбӣ мегардад. ин аст ки зиёда аз 35 000 ҷавонони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои пешрафтаи дунё таҳсил карда истодаанд. то истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тибқи нақшаи дурнамо бояд 1332 муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода шавад. аз ин нишондиҳанда то моҳи августи соли 2020 30 муассисаи томактабӣ ва 367 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар баробари дастовардҳои соҳаи маориф ҳастанд мушкилоте ки барои рушди мукаммали соҳаи маориф монеа эҷод менамоянд ва танҳо дар ҳолати татбиқи дурусти лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ, фаъолияти содиқонаи сохтору мақомоти марбути соҳа ва донишу касбияти баланд доштани омӯзгорон метавон ба мустаҳкам намудани базаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим, ҷалби наврасон ба омӯзиши фанҳои дақиқ, забономӯзӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълим ва ба камол расонидани мутахассисони соҳибкасб ноил гардид. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии сокинон дар шаҳри Истаравшан зиёда аз 500 иншоот бунёду навсозӣ карда мешавад. навсозии роҳҳои дохилӣ, бозори марказӣ ва сохтмону таъмири куллии нуқтаҳои хизматрасонӣ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки ба истиқболи ин ҷашн амалӣ мегардад. гузориши Мазбуд Бобозода. ҳар як рӯзи сифарӣ гардида моро ба ҷашни бузургу таърихии миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наздик оварда дастовардҳои чоёни меҳнатӣ тавлид месозад. кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори марказии хӯроквории шаҳри Истаравшан ҷиҳати истиқболи сазовори ин ҷашни умумихалқӣ ҳудуди марказҳо ва нуқтаҳои савдо, роҳҳои асосии пиёдагардҳоро тибқи талаботи меъёрҳои хизматрасонӣ умумфаршу обод месозанд. бо ин мақсад
امروز راههای داخل بازار خوراکواری منفش گردانده شد. در منفش‌کنی راهها کارگران جمعیت دارای مسئولیت محدود راه امید با تکنیک‌های مختلف راهداری فعالیت عبرتبخش نشان دادند. طبق نقشه یکجایی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان با مرکز دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر و بازار مرکزی امروز چون آنانه روزی سانیتری در بازار مرکزی برگزار گردیده شده است و از جانب متخصصان امروز به پورگی بی‌ضررکنی همه موضوعات بازار مرکزی اقدام نیک شد و من باور دارم که بعد از این البته خدمترسانی صفتی تازه میگیرند. مورد به ذکر خاص است که در بازار مرکزی خوراکواری شهر استرافشان منتظم روزهای سانیتری داری کرده می شود. از پگاهی بر وقت تا شام نمای بیرونی و داخلی همه مرکزهای خدمترسانی سودا، نقطه‌های خوراک عمومی، چایخانه‌ها و دیگر انشاءات اینفراستراکچور یاریرسان با استفاده از آب 6 حوض آب نگهداری و محرک‌های آبکشنده شسته و پاکیزه گردانده می شود. صاحبان نقطه‌های سودا و خدمترسانی روزهای سانیتری جهت حرکت آرامانه بی‌تشویش مزاجان و مهمانان بازار مرکزی همچنین توسط شغل و سروش آبادگردانی راه‌های داخلی راه اندازی کرده می شود. در آبادانی پاککاری بازار مرکزی خوراکواری همزمان صاحبکاران وطندوست نیز سهم بارز همراه می‌سازند. با دستگیری یک تن از صاحبکار محلی رحمتجان همدمov بنای داشتنی خراب و ولنگار سالهای 70 عصر گذشته بنیاد گردیده و مبلغ زیاد از 200,000 سومانی تعمیر کلی گذرانیده با آشخانه زمانوی، چایخانه ملی، 18 نقطه سودا و خدمترسانی تبدیل داده شد. این عمل نیک امکان پدید آورد که باز 40 نفر ساکنان شهر با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین کرده شوند. مزبوط بابازاده از شهر استرافشان ولایت سوگ برای برنامه اخبار. дар ноҳияи лахш ҷамъоварии картошка оғоз гардид. деҳқонон ҷидду ҷаҳд доранд то ҳосили 5691 гектар картошказоро беталаф ҷамъоварӣ намуда дар таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсолӣ худӣ саҳм гузоранд. гузориши ҳамкорамон Идигули Маҳмуд аз ноҳияи лахш. در ناحیه لخش اولین شده دهقانان شهرک وحدت و دهات جرگتال به معرکه جمع‌آوری کارتوشکا شروع کردند، زیرا در این محل کشت کارتوشکا در قیاس به دیگر منطقه بروقتر گذرانیده می شود. در موضع دشت جرگتال و ینگیار اهل زحمت خواجگی های دهقانی به جمع‌آوری کارتوشکا مشغول بوده. با گفت دهقانان صاحب تجربه سال جاری حاصلناکی در قیاس به سال گذشته زیادتر می باشد. در بیشتر میدان کارتوشکازار کشاورزان سال جاری اساساً نوع تخم محلی را استفاده بردند که با مساعد آمدن باد و هوا حاصل فراوان استحصال نموده ایستادند. امروزها در خواجگی‌های دهقانی و زمین‌های نزد حولگی جمع‌آوری کشت کارتوشکا ادامه دارد. مردم با یک دلگرمی حاصل خود را جمع‌آوری نموده حاصل خیلی خوب است. دهقانان صاحب تجربه ناحیه لخش همه ساله از هر یک پارچه زمین در اختیارشان بوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده به دستاوردهای نظررس موفق می شوند. سال جاری در همه شکل‌های خواجگی‌داری میدان کشت کارتوشکا 5691 گکتار را تشکیل می‌دهد که در قیاس به سال گذشته 992 گکتار زیاد میباشد. ناحیه لخش چون مکتب تجربه‌ای پیشقدم در جاده پرورش و استحصال کارتوشکا به شما رفته، با توصیه عالمان دهقانان از راه اصولهای نو، تخمی‌های خوش‌صفت، پرورش نوهای نوی تخمی در شرایط موضع‌های بلندکو ثمرناک استفاده می‌برند تا استحصال کارتوشکای خوش‌صفت با سهم افزاید. علاقه حاصل بیش از 75 گکتار کارتوشکازار پوره جمع‌آوری شده. در دیگر خواجگی‌ها جمع‌آوری روز تا روز شکل عمومی می‌گیرد. ایدگولی محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. дар даврони соҳибистиқлолӣ мамлакат соҳаҳои муҳиму афзалиятноки ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон рушд ёфта, сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ беҳтар гардонида шуд. имсол дар доираи иқдомҳои созанда муассисаи истироҳатии собиқадорони ҷангу меҳнати дӯстии ноҳия бо мақсади дар шароити хуб ба табобат фаро гирифтани сокинону меҳмонон пурра таъмир гардида ба макони мусоиди истироҳатӣ табдил дода шудааст. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи ҷайҳун. خیلی سال باز مؤسسه استراحتی سابقه‌داران جنگ و مهنت دوستی ناحیه جیهون در بیرون از مرز مملکت شهرت پیدا کرده است.
ҳамин аст ки барои истироҳату фароғат ва ҳам табобату барқарор кардани саломатӣ сокинон ба ин ҷо сафар мекунанд. гарчанде ки навъҳои гуногуни табобат дар ин ҷо вуҷуд дошта бошанд ҳам мувофиқи бемориам бештар аз муми кӯҳӣ ва лои табобатӣ истифода мебарам. گفتن ممکن که علاقه خودم رو خیلی بهتر حس میکنم. واقعا هم در مؤسسه استراحتی سابقه‌داران جنگ و مهنت دوستی ناحیه جیهون اصلا از گیاه و موادهای شفابخش وطن ما استراحت کنندگان را به طبابت فرا میگیرند. زیاده از 330 نفر به طبابت فرا گرفته شده است. همه مسئولات هایی که برای خورد و خوراکی از حساب خواجگی یا رسون و از حساب مبلغ های جدا شده خریداری کرده می شود. واقعا هم بایگری وطن ما است که در زمان صاحب استقلالی از چنین محصولات طبابتی شفابخش استفاده برده نیاز ساکنان را برآورده می کنند. مثلا برای طبابت بعضی بیماری های بوغون به کشورهای خارج سفر می کردند. لای سیاه در آسایشگاه دوستی از ناحیه تیمور ملیک آورده می شود. معالجه با مواد شفابخش وطنی در اکثر آسایشگاه‌های در ولایت ختلان فعالیت کننده تامین کرده شده است. استراحت کنندگان برتریت آن را خوب احساس می کنند. سابقه‌داران جنگ و مهنت با راحت‌های از طرف اگنتی دولتی حفظ اجتماعی راحت‌ها جدا کرده شده. بخش‌های حفظ اجتماعی ناحیه‌ها تقسیم شده از روی معیوبی و از روی امتیازها رسانده می شود. идомаи барномаи тилоти ахбор бо мақсади пешгирии қоидавайронкуниҳо дар роҳҳои мошингар аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. солҳои охир дар қаламрави шаҳри душанбе шумораи воситаҳои нақлиёт ба маротиб зиёд гардида аксари роҳҳои автомобилгард ва иншоотҳои муҳандисии онҳо таъмиру азнавсозӣ карда шуда ҳолати инфраструктураи нақлиётӣ ва фаъолияти бехатарии пурраи системаи нақлиётӣ ба талаботҳои меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ гашта истодаанд. танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар шабакаҳои кӯчаю роҳҳои автомобилгарди пойтахти мамлакат зиёда аз 25 адад ва дар умум 88 адад истгоҳҳои замонавӣ ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда сохта шуда мавриди истифодабарӣ қарор дода шудаанд. таҳлилҳои фаъолияти корӣ корҳои амалия ва санҷишҳои гузаронидашудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе нишон медиҳанд ки вақтҳои охир шумораи зиёди ронандагони воситаҳои нақлиёт ки дар раванди ҳаракат дар роҳ иштирок менамоянд дар нуқтаҳои истгоҳҳои нақлиёти маршрутӣ ва 15 метр наздиктар аз онҳо таваққуф ва бозистӣ намуда ба ҳаракати бехатар ва бемонияи воситаҳои нақлиёти маршрутӣ таҳдиди ҷиддӣ ба миён меоваранд. سبب مشکل ماشین های ما برآمدن نمیتونیم خیلی میشه که چی میشه جواب میشه خیلی چیکار کنیم بوی باشه بهتره تیز میریم مثلا نوبسته از تدبیرهای در این سمت اندیشیده شده هنوز هم کمبودی و نارساگی‌ها در رعایت نکردن طلبات‌های شهرداری از جانب رانندگان مشاهده می‌گردد. با این مقصد از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت اید به نگاهداشت دستاوردهای شهرداری جهت رعایت طلبات قاعده‌های حرکت در راه در شهر دوشنبه عملیات مقصدناکی نظارتی با نام شرطی ایستگاه راه اندازی کرده شد. باید تذکر داد که ایستگاه جای ایستادن واسطه‌های نقلیاتی مرشروطی در خط سیرهای حمل و نقل منتظم که برای سوارشوی و فراوردن مسافران و انتظار واسطه‌های نقلیاتی استفاده عموم تجهیزانیده شده است محسوب یافته طبق طلبات ماده 145 قاعده‌های حرکت در راه در حدود ایستگاه و 15 متر نزدیکتر از آنها توقف و بازایستی دیگر نمود واسطه‌های نقلیاتی مکانیکی قطعاً منع میباشد. متاسفانه برخی از رانندگان طلبات مقررات معین گردیده را صرف نظر نموده در داخل ایستگاه‌ها و قطارهای دویم حرکت در راه توقف نموده به حرکت منتظم و بخطر واسطه‌های نقلیاتی مسافرکشانی مانعگی‌ها ایجاد میکنند. شما در کدام جمعیت فعالیت میکنید؟ ممکنه که در قطار ممکن نیست ما یکم قطار داریم واسه نقلیاتی که زیر اداره شما قرار دارد با کدام جمعیت تعلق دارد جمعیت مسافرکشانی جمعیت چون برای خطایی که برای حرکت واسطه نقلیاتی مسافرکشانی ایستگاه دارد توقف طولانی کردن ممکن است ممکن است با مقصد معین نمودن حالت‌های مذکور در اساس سپارش راهبریت میلیسیای پایتخت از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و فوری میلیسیای شهر دوشنبه جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی ساکنان پایتخت
оид ба риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар шабакаҳои кӯчаи роҳҳои шаҳри Душанбе таи 10 рӯзи охир чорабиниҳои мақсаднок бо номи шартии истгоҳ гузаронида шуд. дар натиҷаи гузарондани амалиёти мазкур зиёда аз 142 ҳолати дар истгоҳҳо таваққуфу бозистӣ намудани воситаҳои нақлиёт муайян карда шуда, нисбати онҳо бо дастрасии талаботи моддаи 324 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, аз ҳар яки онҳо ба андозаи 58 сомонӣ ҷарима ситонида шуд. аз ин миқдор 19 нафар ронандагоне ки аз ҷониби кормандони милитсия ба таври фаврӣ барои вайрон намудани қоидаҳои истгоҳ наворбардорӣ карда шуда буданд, ба мавзеи шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуда, тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуданд. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз ҳама ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш менамояд ки аз таваққуф ва боз истодан дар ҳудуди истгоҳҳо худдорӣ намуда, талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба пуррагӣ риоя намоянд. мавзӯи дигар дар шаҳри Хабаровск Федератсияи Россия бо саҳми 1 нафар соҳибкорони тоҷик маркази оши палав ба фаъолият оғоз кард. дар ин марказ беҳтарин намунаҳои таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муаррифӣ карда мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад аз шаҳри Хабаровски Федератсияи Россия. дар шаҳри Хабаровски Федератсияи Россия бо саҳми тоҷикони муқиме ки солҳо боз дар ин ҷо кору фаъолият доранд, маркази оши палав таъсис дода шуд. дар ин марказ барои мизоҷон аз ҷумла намояндагони халқу миллатҳои маскуни шаҳри Хабаровск таомҳои миллӣ омода ва пешниҳод карда мешавад. ба фаъолият оғоз намудани маркази оши палав ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рабт дошта, бо ин васила расму оин ва анъанаҳои миллӣ муаррифӣ мегардад. таваҷҷӯҳ ба таомҳои миллӣ дар ин марказ аз сӯи намояндагони халқу миллатҳои гуногун хеле зиёд аст ва барои таҳия ва омода кардани ғизоҳои миллӣ беҳтарин ошпазҳо ҷалб шудаанд. маркази миллии оши паловро ташкил кардем. барои авқоти миллии худро муаррифӣ мекунем. ба ҷуз аз оши палав дар ин марказ даҳун номгӯи таомҳои миллӣ омода карда мешавад ки таъму лаззати нотакрор доранд. маҳз ба василаи таъсиси чунин марказҳои хизматрасонӣ ва ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ намояндагони халқу миллатҳои маскуни ин минтақаи Федератсияи Россия бо урфу одат ва анъанаҳо якдигар шинос хоҳанд шуд. ҳадаф аз таъсиси чунин марказҳои хизматрасонӣ дар баробари муаррифии анъанаҳои миллӣ инчунин таҳким робитаҳои дӯстонаи халқу миллатҳо аст ки дар ин самт тадбирҳои зиёд амалӣ карда мешавад. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз шаҳри Хабаровски Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиёи зиндагиро таманно дорем.